enti ofa o share wo fa wo no hefa na na ode ukoda ka cho no han dan na one na yi ne namfofo han dan ti ne namfofo no ti ne namfofo no ebi wo ha omokọ omoma ti da omo ni ho no na me no na metimi kọ ne nchen adomo ni ho no na wo de wakọhye ho no ma ya muhu bia no ma sapa mu ho a imagine mo feelings ya kama sa antino woni na oboa wo sa bre no like bia je kakra because ono sa bre no he sa me no kra me de nka enya nkwara asem na nka eni na idi anka menye sa me ne de se na ma na ode be mame de me be to aduane ade me kwa na so yi that time me fan say 10 cedi se na me de ko to aduane ana me enu ano no de bia eto da nkura da me ko na me hunu na no obi obe mame sa 10 cedi ma nko ho nso a me no me hwe me mfa mame sa na neti na che se na wo be ko no amosika na ada na fiefo ne ye hwe o fie aduane so yan de ma e fie na yan fan si e free mu no ense ye be mi be wie JHS kra no na emu odin na ye twere bi exams kra no na ye cat mi tu jam nyina na papa na yare aware ne gui nti ye be ka papa ne so be yare ada na ma me we no na mka aware ne gui nto no ne sa tam ne ye nim ba bia owo nti wo kwa mfama nko wa mfa anko ye nyina ye ka ye papa ti ye papa aware ne gui na mi ankasa de na mi so ti papa na pa chan ti papa na tete ya na ese JHS no papa ni bi nti ese duru ho no no na ese ana na mfofo ya na we wo boy nti na ese nso so ko na obi to adwan on fa mani tu so ko boy ho no ma bia na so ade chi ya man say sika no wo ba be di ni free na tu so ko na ya ma obi an so de ato adwan nti e ko ba se ene na mi hu mi se bia obeboa me o ma metan si di na mtimi nya bi to adwan di ndia na mi se bia e no ye so na mi se na o senka ahoban bo 10 cedi ma se na meyi ato adwan me di bia ko bom ho ban ni ade na now you virgin there ba cho da bi na you me wo school mu ye ko school JHS no JHS 3 no na mo boy wo hodi now a boy was just JHS 3 I just we started far boy no na we 15 years old now we be saying 14 because me right JHS 3 na no emu 3 no ho na me fast school boyfriend no mo super school boys papa bo mo ya adwuma jan wo mba ma kakra na school boys but Isaac die ma me awe wa mu Isaac die na on the say na wa wi a on the no wa hwim kakra wa wi JHS SHS no wa wi senior high school enu wa wi ono sabre kwa me e di adwuma na no ye o wi u hia no so wa wi school di adwuma na no na no okra no so yi me fa akra ni enhia emra akra ho na onye no sa de obehwe no se ma mfa na ma akra ho no ma on de ne say o wi school no awo ka say on de no wa wi school no me say o wi school no adwuma ben na no wa yansa on de no onye adwuma ti o da so didi o ma me awe wa mu ese ya no de be ma wo de be ma so on fa nkoto aduane ni no aboabo no no de bia ma enti no feelings no ana na ye ode na nye sika bia no de ma wo ho yo de zabre no ana na ko se ende na nye enu nku an no ne me bota ko no kra no o kasa o pemi nyina na me se me de ono wanyini e chen me enti no mi sister bia o ye odi na o de nya hweda bi oba ha na ni ablo o de fin no e na asamle ni enkwara asem na me so o se ma adwen kakra na me so mi kodi na chi ntinka na na se bia me ho na na ye me no so ka no so de na no tum mu ntia me se o ye panyin bia na akoboa me na se pachan one mother one father pachan ana opian wati kokko we mu se no no so eja onimi se bibi de we on na ni ene ne kasa nti na me se no ka de na kire ne dia at the age of 15 so no nya 15 on na kan bi pa because no o kan bre